Legacia ima tangkul nauping itumna the Lord's Prayer. Jesus Christ we say ha how to pray. Kada siyasar kala kaju maramli. Luke chapter 11 verses 1 to 13 jili yang room kawai sa say. Luke chapter 11 verse 2 jili rekapta Jesus Christ na vervali masot kami. Verva ava nawi ming tarmateng may rano da hangtalay de. Vervali kayakashi masot kami hi. Vervawi ning kachang ngay. Vervana mi kamo itomli siyam kahaywi kamataya karin akane. Kala kakanyali verse 2 we second sentence li katada hangkaleja ka. Nuwi ungram shok na sakmilo. Nuwi ungram ramilo da Jesus Christ na hangtaklay baba. Your kingdom come. Nuwi ungram ramilo kajibayiba. Migachung kana ngui da kui haile. Ka ver Jesus Christ na hili. Nuwi ungram shok milo. Ramilo da hangtaklay baba. Kadzing ramli. Kadzing ramli. Avavu vervawi kapaning aina. Kadzat tada. Avavervawi kapaning aina. Vai kang sak tada. O katui hilila. Awi kapaning aina. Mikamowi kapaning jukamaja sai gorahila. Control salaga. Ana sang sakangai kapajimang. Samilo gajine. Corinth. Jesus Christawi. Siyahagasawi. Karedinava. Maswat kami. Avada. Maswat kami. Avavali maswat kami. Kakane banava. Siyahagasawi. Corinth. Purpose hiva. Ogtuhi. Kadzingram tada. Chingri. Ena. Ogtuhi kawai. Rimpalakena. Ogtuhi kawai hi. Siyahagasawi purpose ni da hangi. Kakatuma liva. Verse 3 liva. Katada hangkalaija ka. Pasawi dagar kasakapo. Itumli tangwi kashakaza. Tangajida milo da. Verse 3 jili. Jesus Christ na pode. Siyasajitayde. Pasawi dagar kasa kapo hila. Siyahagasawi part akane. Kamatili Jesus Christ na spiritual needs. Manglawi dagar kasa polide. Itumwi more kapyo milo jide. Jang. Kala anajili continue sadak lay baba. Itum na mi kangataywi more pyo kami jitada. Itumwi more kapyo milo jide. Na i mi kangatay na itumli more kasatarang. Kuyon kapyen jitarang. Mapyo miro kalay gijine. Na ina mapyo miro aka. Bervana nali pyo miro da. Mushik sangalo. Juvangina itum pyo mi kwai sa say. Jang. Vervava pyo kami vervane. Vervana you na iwi more kakale salala. Calvary cross tongli. Chimi laga na iwi mangla chikat mi laga. Itum wi more pyo mi kaine. Juvangina jirada sada itum nala mi katayna itum li more salala pyo mi shap kawai. Siyasagi gijine. Kala kapangali 4 we second paragraph chi verse 4 we second paragraph chi po aka protection kan mi kawai wi wang siyasa de
一同里个水为哎呢，个干米路的张，个了一同里个水里么大张米亚路的，个水哎呦家个拉萨了，我宁shop个外，帮shop米路的，帮shop个了干米个外，耶稣基督呢下塞，一同呢下个啥terang。Vervali masot mi say. Kala. Siya kasa wit kamataya purpose. Nawi ungram. Kadingram likalay tada. O gutwili la. Nawi kapaning ayna. Vaini lo. Da siya sa say. Kala ito mo'y pasana. Tagar sada kalay sila po say. Kala. Manglawi. Siya manglawi. Tagar kasa sila po kuy say. Kala ito mo'y kami yang umi kawai pose kalau Yesus Kristus na hiwi cancam la siya kasawi cancam la verse Luke chapter 11 verse 5 to 9 jili matalak kay na hangay dalite polo mire palo sembang rai sholo show mire da jang nana po tinga ka Pervana makalangai mada mirada Yesus Kristus amashana hanga haitwini. Jang kala verse 10 to 13 jili kada hangala ke jaga ana promise of prayer. Siya kasawi assurance mi de. Nana poching hai aka mi plungrai jide. Naungrana kai polga avavana permilada jang verse 10 to 13 jili paga matalaga ina ka bisngai de lede kala naungrana har polga avavana saitat mirala jang mapasala nana naungrali kamata ot mitay aka kajingram likalaya avavana ali ko pingli kya kamatai da mangla ga thar mi rakhlai kijine lagi shaping iwi pangshabba sia ga sane iwi khangazan khavat magatuk magatem kya khalai salala iwa sia sala khai mi nei da iklatana mai sala ga na hangshape iwa kala ishishin kova katiyo ka kaza kanang katiyo ka problem sampang kaleo da rarali siya sayi ina samaswi haida iwi naong rana la katiyo ka problem sampang ka kaza ka kanang sampang kaleo da isinaw alung tungba katiyo naw jingkung mati itia na tangda yunya na tangda siya saye siya kasa mi rine na i oktikai iwa oktili ngazangla la ngazamai kap kaje ine covervana siya kasa iwi siya kasa shamida siya kasa manga ina aji i mai shalakina hida de zak kashapne kala siya kasaw mga ina miracles matakak hai iwi mirin ina shok hai la kuchung ka sambang hai re juwang ina lagi siya bing seha kasahi ito mo'y kutlay sasay ito mo'y kasyak kaza sasay matahay lakla siya sa chingsay Pro Yesus Kristus na tamji thay mi kaya say ha kasahi itum mamalay haya say ngana kui kaya na tum say korali Ravrana so mi rino